Ngicela sivule incwadi ya Matthew chapter 6 verse 33. Ataba manenge emavesi esingawafunza la ngoba inkhulumo lesitayikhuluma namuhla. Kodwa sihloko sale nkulumo sithi kukhonta uNkulunkulu ngenhlitiyo lephelele. Uma sitakuthi ke kukhonta uNkulunkulu ngenhlitiyo lephelele. Sitabe sesibona ibenefits yekukhonta uNkulunkulu ngenhlitiyo lephelele. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 6 verse 33 liverse lelivamsile. Funani kuqala umbuso waNkulunkulu. Kodwa funani kuqala umbuso waNkulunkulu. Kanye nekulunga kwawo. Newufune lo mbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwawo. Khona tonke letinto titakwengetelwa kini. Bese kuthi ke konke lokuleni kufunako nalengikudzingako kutakwengetelwa kini. But provided sicale safuna kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo sawufuna ngenhlitiyo yethu yonke. Kukhonta uNkulunkulu ngenhlitiyo yakho yonke. Amen. Encwadini yaMateyu. Okay. Noma ke siqale sithi Jeremiah chapter 29 verse 13. Seeking God with all your heart. Jeremiah chapter 29 verse 13. Okay, siqale ku verse 11. For I know the plans I have for you. Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngawe. Yebo, emasu ekukuphumelelisa, hayi ekukulimata. Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani. Yebo emasu ekuniphumelelisa. Hayi ekunilimata. Hayi ekunilimata. Okay. Yebo ngisho emasu mine ekukuphumelelisa, hayi ekukulimata. Empilweni kumnanzi kuthi usuhledi wathi lokuthi kunaNkulunkulu lonemasu ngawe. La masu lanawo ngawe ekukuphumelelisa, hayi kukulimata. On the other side, kunebathakathi nebantu labakudonzako labanemasu lamabi ngawe, emasu ekukwehlulekisa ungaphumeleli. Kanti ngala ngaka right hand kunasimakathe unemasu lamahle ngawe ekukuphumelelisa, hayi ekukulimata. Versus. Hallelujah. Hallelujah. Ngevakala bazalwane. But ke uthi ke Jeremiah uNkulunkulu ngaJeremiah nginemasu mine uNkulunkulu emasu ekukuphumelelisa, hayi ekukulimata. Qhubeka ke mfanami. Hayi ekukulimata. Kodwa emasu ekuninika lithemba nelikusasa. Niyabe seniyangibita ke ni. Niyabe seniyangibita nitende uthandaza kimi. Mina ngiyawunifa. Niyawungifuna ningithole. Nani ngifunisisa ngayo yonke inhlitiyo yami. Nitangifuna ningithole. Nani ngifunisisa ngayo yonke inhlitiyo yami. Lo silanje uma ngabe sonke singasuluta letingqondo tethu singafuni yena shoti. Angiphinze. Uma nje singasuluta letingqondo zethu sonke lo sila sithi kuletinkinga lesibhekene nato. Kuletimbi lengibhekene nazo noma ke kulesingo lenginaso ngite ufuna uNkulunkulu la. Bese uyayibamba le nokuthi uthi uNkulunkulu nangimfuna ngimfunisisa ngayo yonke inhlitiyo yami. Na kanjani ngamfumana? Phinza lapho mfana. Phinza lapho mfana. Niyakungifuna ningithole. Niyabe seniyangifuna. Ngiqinisile ngithi nitangithola. Nani ngifunisisa ngayo yonke. Kodwa ke provided ningifunisisa ngayo yonke inhlitiyo yenu. Hayi hafu inhlitiyo. Nitangifuna ningithole. Nani ngifunisisa ngayo yonke inhlitiyo. Ngitsena ngicabanga ngalamagama la ngiwafunza lamagama la. Ngase ngiyabuka, ngabuka uNkulunkulu. Ngabona uNkulunkulu anemusa ngendlela lemangalisile. Angakhethi nebuso bemuntu futhi.
ngayifunda nencwadi ogijima mbani uyifunze lencwadi ngayifunda incwadi ya Izenzo sahluko 10 tabeapostoli sahluko 10 verse 34 lithi waqala wakhuluma Petro wathi ngoba abe nengcondo lethite engathi uthi uNkulunkulu wemaJuda kuphela but wase uyaqala uyakhuluma Petro uthi waqala wakhuluma Petro wathi nembala sengibonile kuthi uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu kuthi uNkulunkulu akakhethi libala yeyibo senembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi ibala la kodwa loyo mesabako lelo kulungile loyo nemesabako ente intando yakhe uyemukeleka kuye noma ngwasiphi noma angewasiphi isizwe akakhethi bala lamuntu uNkulunkulu akabuki njengebantu awusanibonani bathanda benkosi uma ngihledi ngwacabanga lamagama laka ngimbonile kusiyani uNkulunkulu akakhethi bala lamuntu uNkulunkulu akayi ngekusutalwa ngumsawa bani uNkulunkulu akayi futhi ukuthi unetiqu bani unesigaba bani sigaba lasifunako sigaba sekwathi yena la kuye yaningiva sihamba kanye na haleluya kulesigaba ngithena ngimcabanga mina uNkulunkulu ngabona ukuthi hayi man uyathi kuliqiniso mbamba akakhethi bala lamuntu uNkulunkulu futhi akanandzaba nekuthi ufunzile noma ukwafunze angisho abantu ukuthi abaphuma etikolweni babe njengami nami akusiko ukuthanza kwami lokuphuma nganitshela lokhu nje ngaphuma esikoleni akusiko ukuthanza kwami hlefe akafunze angafunzi ini nami akusiko ukuthanza kwami ngasho ngase ngibona abasilendwa insithi ngoba ngathi sengisethi ngathi noma sathambile babe kokuthi bantu abakhe sebangaya esikolweni abengafundi phela baye sathambile bamthambisile boba besikhova nabosibiya ukuthi bantwana bafunze sithi sesiphethe ama plastic ethu lawa let khoma tethu bobhake bema plastic amanyolo uyabona isikhathi amanyolo esicine kakhulu sesihamba siye esikolweni ngalo ma plastic ethu lawo basi angikhethe kubobonga athi yeshoti ngithi baba athi beka phasi lento leyiphethe uthathe lisaka nacelemba nelizembe ulanze yonke imithi yami lo yadika etule enzabeni bahambe labanye bawufunza ngiyentule enzabeni mina ucabanga kwakukusanza kwami lokuyekela isikolo wena 1973 ngisonda standard 4 ngesecond term nangiphuma hayi ukuthi kwakumnanzi kwakuhlolwa wefika baba wangithatha sehla sawuhlala 2 weeks la eKhubutha sehle ngetinyawo ngithwele isikhwama siyokwelapha 2 full weeks bayahlolwa ngalekhaya nasibuyele ekhaya ngibona ngisithi leni ngagibela livalo lwami yena ngawushona eBig Bend but lo simakathe ngimbonile mina ukuthi akakhethi bala phela simakathe kube bekhetha abengeke Rahabi ingwadla liyatiwa ke Jericho bese yena soyotala soba ngikhokho waJesu uthi umdasbini wemuntu uNkulunkulu futhi akanandzaba uNkulunkulu ukuthi wena udlulephi unendzaba ukuthi uthena ubuya kuye wentani angiphinze lapho awufunde wona mntwana Matthew chapter 19 verse 30 babe longcwele busisa live lakho Nkosi siyalemukela egameni laJesu Kristu leyinkosi amen awufunde Matthew 19 verse 30 manje uthi Matthew laba labasemuva bavamisa kuba sembili laba labasembili bayovaba kusakuba semuva la kulo uNkulunkulu kushiyana ukuthi na ungena akunandzaba ukuthi ukhanze bobani bakholo hayibo ungene wamfuna kanjani ungenele inhlitiyo wayivula njani hayi uNkulunkulu akanandzaba kokuthi uthena ubitwa nkambule waba ngumfundisi wakhanza labanye bafundisi babitiwe unendzaba ukuthi uthena ungena imotive yakho bekuyini angiphinze
Nangabe imotive kokuthi uyathi baphila kahle bafundisi bahamba ngetimoto nama sengene nangabe utothatha lo msebenzi welubito laNkulunkulu la kuthumela uwente wena isource of income sewuyishaya eceleni funa yena nentando yakhe kuqala yenda lento lafuna ukuthi uyende kuphela lolokunye kutate dakalela ha asiwaneni madoda. Kodwa labanyenti laba bekuqala bayawuba bekugcina. Oh yewena. Nalaba bekugcina bayawuba bekuqala. Uyabonela kukholweni ukuthi ungabakhanza abantu but awushiyana ukuthi utsena ungena imotive yakho bekuyini nangabe bekukufuna uNkulunkulu yena yedwa. Uyabona mina ngasangena ekukholweni Nkosi yami. Noma ke ngazi ukuthi ngasitwa ngiloko ukuthi vele bese ngikufuna nalokukholwa shem. Kungiqedzile kwemambawo. Qedzile kwemambawo. Kungiqedzile nekwetikweleta. Kona lokho abomake lokho phisa tshwala lokho. Lokho bafathi lophisa tshwala kunesibinzi. Akunanzaba nje ukuthi imali yakho uyiphelela lekako ukhanze ngisho likhadi lakho lihlala khona umfati wakhe akayathi secret number wena umfati wetshwala so uyayadi so wamnika ngisho nale nakuzana lala ma in contact nayithi nthi uvathi hey so ungabuya uthathe as much as you can ingenile mfana wami sibuya khashane impilo yakho ayiye embili shaya situweletane. But ngangena ngajabula lokuthi ngase ngifika nami ekholweni lalela la ngiutshe ngabajela labanye ngathi ngajabula mina ekholweni ngajatshulisa nje ukuthi kuphele emalanga la 3-4 ngingakanathi tshwala ngingakabhemisa ngingakashayi umuntu ngingakebeli umuntu hayibo kusho ukuthi vele ngisiziswe mbamba naliphelele livili ngiqala lesibili ngangena ekwayeni kwethuka abantu ukuthi hayibo yena bokisini nakhona phela ngitati noma ngiyouth noma lokho simongo kuqinile kungiphethe kwemamba kubuse khona jabulane ngangiyamkhumbuta waDlamini najabulana nomangala Nkosi yami umntwana waDlamini lophethe ikwaya kumathapha sengingenile mina sekwayeni bahlabela bosise kwaye bethuke ngoba nale base sangakalungi wayile insangu nemambawu la kodwa ngingenile baqala bangibukisisa basabangibukisisa ngathi laba badlala la angeti kumuntu mina la babukana nami angithi umuntu ngifile kujabula ngijatshulisa ukuthi itshwala ngisakhona angibunathi nyalo kuphelele iviki ngingakanathi ngothi ngisindisiwe phela mina bantu abangibutha ukuthi manje manje mina kethu sibonile phela ukuthi manje udinikele manje kwayini sofuna ngathi ini ngangibutha singifunani ngitokhonta ngitoyinda njani ngitokhonta bangibutha hayibo usanza kwakusinzo ngathi kani iqualification yakhona akusinsinzisweni bathi insinzo ngathi uyayisola ini leyo ngasase ngikulalele ngikuqoqele sekuphelela iviki anganathi ngambale uyisola kuphi ke le yami wema wasanganze baba ngisindiswe mbamba nangabe iqualification insinziso angiyinzawo ngase ngathitshela ngasi lo ngibuka kabi utawugcina ngedayela angiyinzawo ngingene siwonke la yini le ngento angene siwonke ngifuna uNkulunkulu ukhona lo mfana wami lofakaze ngelisondo lapha labeka nginangisimelane ukuthi abe ngi-MC aqhuba inkonzo uthi umfana ngafika lapha esondweni lapha uthi aningadi nebazana ukuthi ngingibani ngicela kunitshele ukuthi ngibani uthi ngafika lapha esondweni lapha kungilesibili
Shumayela lo babelo angenelani neshumayelo yakhe mina. Ngimele nje ukuthi akacethe angibeke tandla ngoba ngifuna impumelelo mina la esondweni la. Usingahlala nami elayinini. Usingenhlanhla lembo wagcina ngami ngikhumbulile ekuvele ngagcina ngayo. Mahlanhla lembo wagcina ngami. Wangibuta wathi ngusita ngani mina uthi wathisho inkinga tami ntongo wathi uthi umana wathi egcinena sengithisho wathi le inkinga lenkulu nguwe. Ubala tonke letinkinga takho ushiya wena uyinkinga kwa wena. Awukholwa ngani? Uthi mfana ngaze emhlulu yami nangilobaba na. Usegcineni. Wahlala mfana wami akholwe wena. Uyangiva ukusengithini? Uyamemukela Jesu noma wathi ngathi ngenta njani? Kufuna ngimjabulise mfana ngibabe nawo. Atongiyekela ngihambe ngoba vele uyala kungithandazela. Ngedeli ona lento lami. Ngafuna Jesu uthi lo mfana yena ngangikholwa mina emalanga lamathathu sengiyekele sengibuyele uthi ngangiliphara sengikholwa emalanga sengiyekele sengikholwa ngimineke nganginjengaye lo mfana. Hayibo hayi kusingangidlala ngangimfuna mbamba lo Jesu. Ngamtshela ke lo babele bekahola lekwaya ngathi yemvula la nto chazela. Uma ngingahlala ngingenti lutho ndawukhanza sengistressa kakhulu ngazi ukuthi kungcono lela ngibuya khona ngoba ngale bengijayiva ngale ngikhipha lunyawo. Bekuthi nangabe nje sekukhala tabo David Masondo ngivele ngithi ekuse umjita akabamba inxosi yakhe ngoba ngivana umntwana njalo. Stand up for stand. Ngivane umntwana. Umuntu kabamba inxosi yakhe. Ngangizima ngale manje into ofana ngingenti lutho. Ngangijayiva ngiphinde futhi ngihlabele umbhoroho ngale. Kuhamba mina embili. Vinjelwa imvolo simangiyobona umayidala ensonge. Babuye bafana kimi. Manje nangiyafika la ngibinze. Dawubhora man. Ngeke. Ngifuna lento yekholo. But into lebengehlekisa. Ngangisase ngithi ngikholiwe. Nangithi ngibuyela bomnakethi bathi kuseya uyithayide ejenhle. Awuyithayide emjita man. Bangitshele futhi ukuthi namhla uthayida ini. Bebavama ukuseya ushaya ipen namhla. Ngenye bathi awushaya ifish tail. Ekuse man ethayidwa nguwe. Nabangibonile nje ukuthi lamhla ngiphakamise isandla bathi ish. Awusithayidele ngisinangithi ngiyala bathi hey lalela kwakuliwa ke lekethu. Kwakuliwa ke lekethu sakhe imikhwa emcweba. So hey nangabe phela vele kusho ukuthi lo Jesu lo memukelele uthi tawusesiya umfana lakhaya ngawukunikela kini likhaya wangabuyila. La ngumfana la. Dayithayida uyangiva kusengithini. Ngiyifase vele. Ngithe ngiyifasile ngibanike bathi ayibhakhe nengale. Bathi layidele. Isangu kine emkhuba usinawo idosi ithi qha iyabhanga. Nenhla. Bathi qha base bayibongele bathi masingile stala makhilda udle ndlophe idle mhla makhathela phela qhelembu lesibona. Bathi tiyashaya temzalwane haleluya. Kube matima. But this time sengithole kuphela liviki kude lo sangithayide ngive mandla ngiva injabulo ngifuna yena mbamba ekholweni akufuneki ufune indoda kaNkuluNkulu ungamfuni yena. It's very dangerous. Asengifunda ngana abantu lababili bese ngiyathandaza laba khonda uNkulunkulu kodwa hayi ngenhlitiyo yabo yonke. Second Chronicles chapter 25. Ngiyakuthanda Jesu wami, Jesu wami, Jesu wami. Ngiyakuthanda ke ngiyakuthanda. Moyo ngcwele, moyo ngcwele, moyo ngcwele, moyo ngcwele, moyo ngcwele, moyo ngcwele. Ngiyakuthanda
Amasiya abeneminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu ubudzala nakaqala kubusa. 1, 2, 3 start. 2 Chronicles chapter 2. Amasiya abeneminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu budzala Nakaqala kubusa. ngesikhathi abekwa kuba inkosi. Wabusela Wabusela eJerusalema iminyaka lengemashumi iminyaka Amashumi lengemashumi lamabili nemfica. libito lenina. Libito lenina bekungujehayidini. Wayinjalo nakukhulunywa ngenkosi bese kukhulunywa ngenina. Ngiloko ukuthi nakubekwa umuntu akubekwa phesele inkosi kubekwa unina. Kubeka kufunza. WaseJerusalema. Wenda lokuhle emehlweni asimakazi. Kodwa hayi ngayo yonke inhlito yakhe. Kodwa hayi ngayo yonke inhlitiyo yakhe. Hayi mo. Wenda lokuhle emehlweni asimakazi. Wayikhonda akhonda simakazi. Kodwa hayi ngayo yonke inhlito yakhe. Kwingodi kukhonda simakazi hafu. Ngoba nawukhonda simakazi hafu uyakwenta konke kodwa la simakazi uta ngoba kukhona into loyifunako. Jesu ngalelinye langa uyabatshela lapha kuJohn chapter 6 verse 26 uthi hey nini abe ondle bantfu ngetingwa badla bajabule bamangala kanti Jesu ngibani sebamfuna la kangakhona khona uthi ke lo verse 26 mabethe ababona uthi hayi kuthi ningifunela ini nini ningifunela tingwa ngoba ndle tingwa nesutha. Yathi ngaba buhlungu lento ukuthi ulanja umfuni uNkulunkulu umfunela tingwa umfunela lo la ngakwenta lokuhle kuwe. Akayithandi uNkulunkulu lento le. uNkulunkulu ufuna wena qobo utitele wena qobo kuye. Alibonge igama lenkosi. Ingoti ke yekusikhonda uNkulunkulu ungemkhonti ngenhlito yakho yonke. Uyabhika wenda noma ngabe yini kanti lo uNkulunkulu yena akabhikwa sathana kanandzaba nokuthi uyambhika. Wathi ukuthi uNkulunkulu akabhikwa. Na umbhika kufana nokuthi ukhonda yena nje yedwa lo Sathane. Ngoba lo simakazi usitemine nginesikhwele angiditshaniswa nalenye into qhubeka wena mfana ofunza wenda lokuhle emehlweni asimakazi kodwa hayi ngenhlitiyo yakhe yonke. Kwathi umbuso nase uqinile esandleni sakhe wase ubulala letindvuna Letasonza uyise. letatisonze uyise labe inkosi. Yeah. Noko akazange awabulale amadvodzana akhe. Wakilati kwa wabulala emadvodzana ahamba awuphaka imbi again. Hamba uyofunda verse 5. Moreover, Amasiya wabita sonke sive sakaJuda wasimisa kwetindlu taso phansi kwetindvuna tetinkulungwane netemakhulu kulo lonke lakaJuda. lamhla ke ungenwe yini mfana nami nongathi lamhla uyasikita ngathi kwenteka namhlanje. Verse 6. He also hired 100,000 strong and brave men out of Israel for 100 talents of silver. Waqhubeka wacasha letinye tingwazi taka-Israyeli etating 100,000 waticasha ngesiliva lengemakilogram lang 3,400. Kodwa kwefika umuntu waNkulunkulu kuye wathi awu Nkosi lamabutho aka-Israyeli akakufanele ukuthi Akukafanele ukuthi ashuqe nawe kuyakulwa impi. akukafanele ukuthi ashuce kanye nawe ngoba simakade akasekho ka-Israyeli. Ngalamanye amagama enkosi yekela kushuqa nebantu labanganaNkulunkulu. Akasekho nakumunye webantwana baka-Efrayimi. Noma bongahamba ngesibinzi kuyawukulwa. Noma bowungahamba uyawuhlasela ngesibinzi empini. uNkulunkulu uyakwenta wehluleke nje. uNkulunkulu uyawukwehlula embi kwetitha takho. Ngoba uNkulunkulu unemandla ekusita nawe ukwehlulekisa. Ngoba uNkulunkulu unemandla ekusita nawe kwehlulekisa. Amasiya wabuta lo mprofeti wathi Amasiya wabuta lo muntu waNkulunkulu wathi sekutawendiwa njani ngale mali lengibhadele ngayo labantu.
kepha sekutewentiwa njani ngalesi lifa uyathi kulesinye lengakho isikhathi kuye kufike ukuthi sikhonta uNkulunkulu uve lokuthi uNkulunkulu akabhicwa bese ubanjwa kokuthi nje kutakwentiwa njani ngalendvo loyilandze enyangeni kuthandi lokho ngoba usengakayisebenzisi ndena kangakanani uyibhadele kodwa bese ubanjwa ngonje ukuthi uyathi umfundisi ngiyamva manje but uthi uyangicabanga ukuthi lento ngiyikhiphela imali engakanani lento ngidakwenda njani qhubeka mfana funza kepha sekutewentiwa njani ngalesi lifa lengemakilogram lang-3000 Lesi ngibhadele, 400 lele bese ngi- ngikhokhelela amabutho aka-Israyeli lo muntu waNkulunkulu waphendula wathi yekela simakade angakunika lokunyenti hey angakunika imali lenengi uNkulunkulu lokungcono kunale mali oyibhadela lapha enyangeni lapha ngoba lapha enyangeni lo ubhadele nje hey wena yi lifetime installment le utaphinza ubuyele ngako phela mbamba kude nje inyanga le yake yasinakuye lapha yathi hamba ungaphinza ubuye uphumelele forever hala lo utayiphila ngayo kudanga kwentiwa njani ngale mali lesenginike labantu lekupha hey uNkulunkulu angakupha lokuningi kunaloko forget about that yekela kulandzelana nalento le nembala lo muntu waNkulunkulu hey asambona mfana samba ngako Amasiya wase uyawachitha lamabutho awusuka nini madoda wase uyalibamba lelivi lemprofeti vele lamabutho alembi wasiwayekela lawa langana uNkulunkulu wahamba anjena sethembe uNkulunkulu mane lo uNkulunkulu wethenjwe ngumuntu lo hamba naNkulunkulu hayi ngenhlitiyo yonke naloku wayekela nje wayekela ngokuthi uthite uNkulunkulu vele utawuncoba na wayekela say then uhamba ngaleso sibinzi leso angathi niyangiva yini sihamba kanye kanye ngalali mfana ngalali ngubuka embamba tshele makhelwa ukuthi uyakubona lo yababa lo nombona nje naye uyakubona haleluya wahamba ke wayokulwa lengodi yekuyokulwa lengodi yekuhamba kwemuntu longakapheleli utawusimayifika le alwa le anqobe abesibuka tithixo talabantu funza unembana verse 14 ke asijambe sek14 Amasiya wanqoba wanela kunqoba wathi Amasiya nakabuya kuyawubulala baka Edomi weva kusubabulela wabuya netithixo tebantu baseSiriya hey ngoba lo muntu lo akamkhonti uNkulunkulu ngehlitiyo lephelele once nakababulala wase uthatha naletithixo tabo lulaka lwaNkulunkulu lwamvuthela Amasiya sambe mbana samba lulaka lwasimakade lomvuthela Amasiya simakade wathumela simakade wathumela umprofeti kuAmasiya wafika umprofeti wathi utifunelani tithixo talabantu leletehluleki nekusinzisa abantu bato esandleni sakho Yes uyabona nje nyalo nangake ngibute wena uyifunelani lendvo lehluleke ngisho kusita nalenyanga lela uyilandze khona ngoba latinyangeni kumadimo amadoda ukhonza imvutsa Nkosi yami ishaye ngibani imoto lesembili nyalo khulumani dlamini nenathi imoto mina ngathi kuhamba ngembili ngemoto nje kuphela leyo lenginikwe yona nje kimi serayi okay ayikodwa kumnanzi manje kuba ngimi haleluya angijageli nje ukuthi nyaloke sebahamba ngaleti choti nje nangihambe ngafika la ngiya khona buka ke uNkulunkulu ngoba ngenda njalo usuka nginike bo GT6 amen ngalokho sangile alweka manje ngoba ngiphi kodwa imoto sibili namhla yona le hamje uyikhanza imoto lesembili ime eceleni kwendlu lechekile yento nje yenyanga utola nzindvo yekukusita uyifuna na uliswati kina sisi kubuta lokho unato ke timpendulo uyifuna lendvo le ngoba nayo lo muntu uphuyile wehlulekile imsiti msiba wathi wenenyanga ayite lapho kona lokho nje ayite laphi ngani awusanibonani na usikelo umprofeti uthi funani angikubude nje vele wena njengoba boyinyangeni ekuthandi wena nje lo ngibuka uyifunani lento ngoba ihlulekile kumsita lo mnikati wayo
So lisabambele igama usinyama ngithe lapha. Wathukuthela amasici kubeka wena mfana. Wathi asakhuluma lo mprofeti inkosi yamjuba lulwimi yathi Hey! sesibubeke ukuthi ube ngumeluleki wenkosini wena. Thula ngulahla phansi khona manje. Thula ulahleka phasi khona nya. Yeah. Lo mprofeti wathula kodwa waloyela wathi manje ngiyathi ukuthi uNkulunkulu sewumise ukuthi akubulale ngobe wende lokhu wangede wasithatha seluleko sami. Kubeka. Emva kwekuba Amasiya inkosi yakaJuda asathinze nebeluleki bakhe wacela insayeya kuJehoyashi umsa wa Jehoahazi umsa wa Jehoyahazi umsa wa Jehu inkosi yaka-Israyeli wathi wota sitewubhekana buso nebuso. Kodwa Jehoashi inkosi yaka-Israyeli waphendula Amasiya inkosi yakaJuda wathi sihlahla sesithwethwe saseLibanoni sathumela umlayeto kumisedari yaseLibanoni lothi yenzisela umsa wami lentombi yakakho kwase kusuka silwane sesiganga saseLibanoni seda satawugcoba lesihlahla sesithwethwe ngetinselo taso. Utitshela ukuthi njengoba wehlule baka-Edomi nje sewulutho sewuyatigabatisa wena hlala phansi lapho kakho utibitelelani kuhlupheka utidvonsele wena kuwa kwakho kanye nekwesive sonke sakaJuda. Jabulani sesingabantwana abenkosi ke sesingofakazi selubonga lolu thando sindisi wethu ke umsindisi wethu sesimase silubonga thando sindisi wethu ke umsindisi awethu sesimase bazalwane masambe ehambe siyohlangabeza bezu siyoholwa umoya sizongoma siyoholwa sizongoma ngesizongoma Nkosi yethu nanti themba labo balipheka awusela umobala njengelanga Jesu lona ngobu Jesu yenolimo lokuqala njengelanga eliphezulu ngobu Jesu ulimo lokuqala bazalwane bami
asambe phambi siyohlanga siyoholwa umoya Nantithemba labo abethulo balibheka selokubala njengelanga oh Jesus. Asimet nyawo sifundele livesi lekugcina le. Moya wasimakathe wehlela kuHazariyeli umsa waObhedi. Wahamba waya kuyawuhlangana nenkosi Asa. Wafike kuye wathi lalela lapha ngimi inkosi Asa. Nani nonke nine bakaJuda nebakaBenjamini. Simakathe unani uma nani ninaye. Nani mfuna nitamthola kodwa nani mlahla naye uyawunilahla. Lalelani la nine bakaJuda nani nonke lenakhe eJerusalem. Naku-ke lokushongo simakathe. Simakathe unani nani naye. Nani mfuna nitamthola. Nani mlahla naye utanilahla. That is 2 Chronicles chapter 15 verse 1 and 2. Nani mlahla naye utawenda njani utanilahla. Funani simakathe nimfune ngayo yonke inhlitiyo yena. Yena nguye lothite ngibite ngelanga lakho lekuhlupheka. Wethembisa wathi ngidakhulula wena ntangithumisa. Nguye lotheni lahlele kimi konke kukhathateka kwenu ngoba mina ngiyanikhathalela. Nguye lothite nangabe wena kunebantu labaqoshana nawe ngemuva nakunemashwa nemabhadi funa mina simakathe. Wafuna mina simakathe akunabhadi litakuma phambi kwakho. Wafuna mina simakathe akunamthakatha atakuma phambi kwakho. Wafuna mina simakathe noma bobani labahlangene ngawe bayakulwa bodwana baqabana. Ngoba simakathe nguye lo lwatimbi takho awutilweli lo ngisimakathe. Yekelela kuye nguye lo tawelekelela wena. Ungatilweli ungatibambeli yekelela kuye. Nayi le nkosi lekuthiwa nguHezekiah. 2 Kings chapter 18. Ngemnyaka wesithathu wekubusa kwaHosiya umsa waEla inkosi yaka-Israyeli. Hezekiya yena umsa wa-Ahazi inkosi yakaJuda waqala kubusa. Abeneminyaka langamashumi amabili nesihlanu ubudzala nakabekwa kuba inkosi. Wabusela eJerusalema iminyaka lengamashumi lamabili neyifica. Libito lenina bekungu-Abiya indodakazi yaZakhariya. Hezekiya wenda lokuhle emehlweni asimakathe. Wenda njengobe kwakwenta uyisemkhulu uDavida.
Wadzilita tindzawo letatiphakeme tekukhontela tithixo. Wabhidlita netithixo matshe. Wagawula netinsika tabo Ashera. Waphahlata ngisho nenyoka yelithusi leleyakhiwe nguMose. Ngobe kwaze kwaba nguleso sikhathi Solomon ema-Israyeli athungqisa impepho kuyo. Kwakuthiwa nguNeftali libito layo. Kwakuyinyoka lesebabhula ngayo. Hezekiya wamethemba simakathe uNkulunkulu ema-Israyeli. Kude nayinye inkosi leyaba njengaye kuwo onke emakhosi akaJuda langembili kwakhe nalangemuva kwakhe. Hezekiya wabambelela kusimakathe, akazange ayekele kulandzela simakathe. Wayigcina yonke imithetho nemiyalo yasimakathe labeyinike Mose. Simakathe waba naye wamphumelelisa kuko konke labekwenta. Simakathe waba naye wamphumelelisa kuko konke labekwenta. Nangabe ufuna simakathe akuphumelelise, yekela leletinye tintfo lotiphethe, ubambe simakathe yena yedwa phaqa. Wethembe yena yedwa phaqa. Funa yena, ungafuni tintfo takhe. Qala ufune yena. Wafuna yena kala konke lokunye kutakwendetelwa kuwe. Utawubakhanza abantu bakhonda bafuna tindwo wena ufune yena, bakubone sewunetindwo labatifunako bona solo bangenato tindwo labatifunako ngoba abakafuni yena kuqala, bafunele tindwo kuqala. Nawufuna kuba overtaker, funa yena hayi letindwo takhe. Shintsha le mindset yakho nyalo ufune simakathe. Namhla Nkosi ngisinikela kuwe, awu namhla Nkosi ngisinikela kuwe, namhla Nkosi yami, namhla Nkosi ngisinikela kuwe, namhla Nkosi yami, namhla Nkosi ngisinikela. Uyathi ukuthi ngihlabelele ngoma, ngihlabelela umuntu lothi uyade Nkosi ngiva kahle lento yokuthi ngidawufuna tindvo kuwe ngingafuni wena, ngiva kahle. Lamhla ngifuna wena. Labafuna wena baphumelela. Nkosi. Labafuna wena ba-overtake labanye labafuna tindvo. Baba nato bangakabi nato labafuna tindvo bangafuni simakathe. Simakathe ngifuna wena namuhla. Oh Jesus. Nasekuphileni simakathe ngifuna wena kule sifo lesiphethe mina. Funa wena uNkulunkulu, angifuni nalendvodza lesembe kwami, kodwa ngifuna wena uNkulunkulu. Oh Jesus. Sengifuna ukuthandazela umuntu mina lofuna simakathe namuhla. Nangabe ufuna yena mbamba, gijimude ngephambili ngitothandaza nawe. Ngosi kunesimo sami ngifuna nje wena. Ngiyema ngalesimo kodwa ngifuna wena Nkosi. Ngifuna wena uNkulunkulu. Yes makathe ngifuna nje wena simakathe ngifuna wena. Jesus. Yini ke lengema phambi kwakho simakathe kani mina ngifuna wena. Mangifuna wena yonke into iyapower. Jesus. Kude simo lesikhethe saphawa simakathe nangabe mina ngifuna wena. Uyasathi isimo sami esimakathe, kodwa ke sengedlulile lapho ngifuna wena yeNkulunkulu, ngifuna wena. Ngifuna wena uNkulunkulu kulesimo lesingiphethe. Hallelujah. Yonke into lefihlakele kimi lamhla ngithi ayiphumele ebaleni. Yes, Lord. Ngoba kude lokufihlakele kuwe simakathe. Ngifuna wena uNkulunkulu wami, ngifuna wena. Ngifuna wena eJesu, ngifuna wena. Ngifuna wena Nkosi. Lona likuphila lona. Likuphila. Likuphila lona. Lona liyaphila. Lona liyaphila lona. Hey, likuphila lona. Kama likaJesu.
lekuphila lona gama likaJesu lekuphila lona igama ke igama lena likaJesu limnandi lona ke limnandi lona empilweni lekuphila lona gama likaba lekuphila lona gama likaJesu gama lakhe gama likaJesu igama lakhe aleli gama sangena la kungangenwa khona igama lakhe saphuma la kungaphunywa khona likuphila lo gama likaba amala gama likaba igama lakhe ayibo gama likaba lekuphila lona aleli gama sangena la kungangenwa khona likuphila lona saphuma la kungaphunywa khona gama likaJesu igama likaba gama likaba lekuphila lona gama likaba gama likaba igama lakhe gama likaba gama likaba likuphila lona gama likaba lona igama lakhe gama likaba igama lakhe gama likaba gama lakhe igama likaJesu likuphila lona
Kama ligaba. Jesus. Ligupila Lord. Kama ligaba baba baba. Hey. Kama ligaba baba baba. Hey. Oh. Ay 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 ay. Come, Lord. Jesus. Oh, Rakapasu Karmakapasa. Oh, Riakapasaya. Nenerebo.